Mai ka goi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak tun re net la mai thon riu dare asai August tarik chekyu kum singnai na chui na padai di Gaanphiu Mal Tamenglong local newspaper king in sam the khou Tamenglong August tarik ta chat National Highway phai khatam route na chanai hame thai Tamenglong to Mahor Road in taw ka siam chadi ba mai chang package ka thum felong tong ram lung khau thing riu kana gwangkan metang panggan kan mai rui tat kaluba minun khang kung mai ariu pamthe Tamenglong to Mahor Road tong package kathum haiki CC Kalyan Construction Company ri tanbam tongi package kathum tong portion lung khau chang bang thang ri panggan kan mai khau chang talai khang bypass road kasiam na tatat bami ticketing si mai ri gari tat kalusi na bame thai lau nu we tatkan mai August tarik pongu nung tai Chief Minister N Biren Singh ri Assembly Session khau National Highway phai khatam route na chennai Trans Asian Highway hai tanloi the tuna sakan tonge kum nami tong cham tai August tarik churuk nung da Sangai Express ka publish sukan tonge tiki ka link su na thu National Highway phai khatam route na chennai hai tanloi khang kagan asak la puni na bam di he Manipur dong portion kilometer riksakyu na churuk hai kabam asak thu blacktop ka hauk mak na bam di he khatni pum dai metani me bam nun khau loi mak na bam di he tiki 0 point dailong khare ahuba kai me chang thu 90% daw loi bam nu the tuna lumnu me cham rui thi thai kane Paris August tarik chekyu Paris Olympics men javelin throw final khau Neeraj Chopra re second kaina silver medal lagong kan thi kumna Pakistan Nadim Arsad re gold medal la na Pakistan khang record kathan ka siam lau kan the defending champion Neeraj Chopra re asai irai men's javelin throw final khau rik the chat na chekyu point rik dai na pungu meters fiantang nga silver la kan jonge Tokyo Olympics khau pongu me khawang kan mai Pakistan Nadim Arsad re Neeraj Chopra tangam launa Olympic record ka than suna riksakyu na kanai point riksakyu na chennai meters fiantang na goal la kan jonge Infal August tarik the chat Manipur Chief Minister N Biren Singh re asai Manipur Legislative Assembly khau Armed Forces Special Power Act hai Manipur kapum lung khau lagan khang kamai ngam mai lung khau center da sapni tuna sakanthe rutna kanai tak mai Manipur Legislative Assembly tuang sang chennai meeting mik charuk mai session lauton Fungyar Assembly Constituency MLA Laishio Kai Singh re N Biren Singh in charge of home khau ka ganting sang na Armed Forces Special Power Act kum chingkhat phai skill ringu na tachat haiching district khawrit lagan khang demand sukong kantongi tuna sakane MLA Laishio te re AFSPA ti hai draconian law de kum na mansai khau sinpiu nu mai lo ra mi tuna sakan tonge tatkan megan azu khau mi to AFSPA hai re mansai nun khau si mai azu tipat kan mai ta tining taw lo dat na MLA te re AFSPA chingkhat phai skill ringu na tachat ri Indian citizen tong fundamental rights da sutuan mai ek de tuna sakan tonge MLA Laishio kai sing dong lata daw na Chief Minister N Biren Singh re agencies azu re mi kum singnai na chuina kathum tang center khau AFSPA hai injang khau ni lau khang demand sugai kani AFSPA re law and order condition khau kai me ti law ngam mage kum na criminal laws Supreme Court re India kapum khau laukan me hai re mansai goi tong gun hai ti thai law in bu ni the tuna sakane kuma MLA Laishio kaishing tong la than khau state tong chingram goi khau AFSPA lagan khang sakan me khau Chief Minister re kamai ngam me kam center da kachuna AFSPA ti high state kapum khori lagan khang karam puni the tuna sakane Infal August tarik the chat Infal Belly tuang puam asagre pharmacy tuang pu Kangpokpi district house supply sumai thingwang kan mekhau chemist and druggist association Kangpokpi district rini national highway kanai khau counter blockade sukanthe pharmaceutical supplies counter blockade tat kai kan maitai valley based organization nunrui metari kathum kum singnai na chuina kathum tang teri Kangpokpi district khang pharmacy pu nun phongku maita thingwang kan tongi kum na mi da khau July tarik tamruna khat nung tai pharmacy pu Kangpokpi district khang tiphongku mai thing mai hai lagan magi thai counter blockade supuni tuna warning tilaw kan tonge tiki chemist and druggist association Kangpokpi district tonglat chulaw mak mai jangre counter blockade tai tat kai kan tonge chemist and druggist association tong volunteers nunrui Bongmul village Champhai subdivision national highway kanai khau checkpoint ka siam launa pharmacy pu Infal phungpat khang Dimapur biak thang ripat mai goita zaikai ka hau kan the asai haini Infal pat khangpat mai pharmaceutical supplies truck kanai ta khamna pu goi tha kai kan the mi khautai mansai panti kanni mai pu azu ka za bo me tu na chamte ri ti thai kane chemist and druggist association to general secretary David Thailaina Belly West organization nunrui lotuan methia kau mansai panti kanni mai pu azu Kangpokpi district ti phungku magna ba me sangri mansai goi khangkuk mai azu ariu bamthi kumna counter blockade hai su magnu mak me sangri tat kai bam tongi tu na sakane
Milong khau asai kalan Kangpopi District Administration Rikauna Chemist and Druggist Association Kangpopi District le Deputy Commissioner Office kau meeting tat kai kan the meeting tai khuang thum daw tat kai kan metang Deputy Commissioner le Superintendent of Police Kangpopi ri infal kore pharmaceutical supplies tai ti kudat khang kanai rekarit lapni tuna dingkai lau kan ne District Authorities ri lumnu mai latbam sa indaw kan metang nimlau mai punun tai impat laudat ka hau kan the tuna sa kan ne Infal August tarik chat Chief Minister N Biren Singh Kwan social media khopat kugai kan mekhau state government re condemn sukanthi kumna mi tai Manipur khaulat lu tipat kai khang sumai tan di tuna sakane audio recording the Chief Minister Tong Kwan rame mi tai CM Tong Kwan khang kasia mai de tuna state government re sa inthan pat kan the mi da khau Manipur police re Chief Minister Zan Sukasi khang suba mai nun ti hai phugut bam thi kumna ka khoi nai mai nun ru khau legal action sin thau pni tuna sakane Milung Khau Cookie Students Organization General Headquarters Rui Tipat kan mai statement hilai na audio recording dai CM Biren Singh Rui katwang man sai nun le tuna close door meeting tat kai kan mai khau Cookie Jo tari suna intai minun ta kan khang sa kan mai audio we tuna sa kane Audio recording khautai Chief Minister Rui Lo tuan mai lat azu sana Cookie Jo tongram asut ni mai lat bam azu sa kane tuna KSO tong statement khautai hi kane Audio viral tat kan mai khautai Manipur Police Commandos khani bai mai force azu Sinsuna Cookie Jo mai nun ta suloi kan mai khatni kai sam azu su kasi kan mai khau sa kane tuna hi kane kumna audio khatai tingkum ru na pungu ma thang kamai MLA subam khore Cookie medari sukhang plan sugwang tong the tuna audio khatai ni kasau kane London August tarik ta chat Hamas khani Hezbollah ri mai senior members de Israel ri suloi kan mai tang Lebanon le Iran ri Israel ru khau ri ka hau ba mai lung khau Britain khani Egypt ri Iranian le Lebanese airspace khau sam kalu makhang ti thai kan the Britain's advisory rekan yudong airlines kau Lebanon's airspace sinsu makhang ti thai kan the kumna Egypt ri Iran's airspace kau sam kalu makhang sa kan the kandi azu ri Iranian le Lebanese airspace kau samkan makhang flight schedules ka siam kalai bam gai the kumna Israel le Lebanon kau tat ni mai flights wai cancel su gai kan the July tarik ru na Chennai kau tai Malaysia Airlines flight MH ru na Chennai ta Ukraine kau samkan patkan meta kap kaina flight kau dung mai mansai phainai rik skill na tachat thai kan tongi kumna mi ku mai padat makhang flight goita ram thai kang ti thai kan chonge mi da khau US tong United Airlines ni Tel Aviv tat ni mai July tarik tamru na khat khautai sam in tha kan chonge New York khau Tel Aviv Israel sam ni mai Delta Airlines ni August tarik tamru na khat ngan in tha khang ti thai kan the Flight Radar Street na padai website hilai British carriers ko Lebanon sam in tha kan thi inbu na Singapore Airlines ni Friday nung tay Iranian airspace khau sam in tha kan the Infal August tarik ta chat Manipur Chief Minister N Biren Singh khadni Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma rui Paris Olympics kau Indian men's hockey team rui bronze medal ngam gongkan me khau nei la mai indau kan the Indian men's hockey team rui spenta kanai akhat khau ngam launa Olympic hockey bronze medal dai la kan chonge mi tai India rui hockey khau kum chingkhat phai skill riksanai na kanai tang medal la katuan dat kan mai ye Manipur CM N Biren Singh rui asai hockey khau jawka wangkan mai rui hu thang gongni mai chabon nun khau lungning ti thau long mai studio tuna sakane inbu na Manipur khori Indian hockey team khau inthuk mai players suna ba mai Nilakanta Sharma tani thunku mai indau kane Assam CM Himanta Biswa Sarma rini Indian hockey team rui global stage khau palup china palup ba mai ti hai nei la mai indau kane Match kautai Harmanpreet Singh rui goal kanai chan kan tongi khani goalkeeper PR Srijas rui Paris Games kautai intuk mai safe azu sulau kan tongi tuna CM Himanta Biswa rui X khau hi kane Lisbon August tarik the chat Real Madrid khani Portugal legend Pepe rui kating kum rik daina khatang na football khau retire su kan the kamai football khau retire su mai video asai social media khau pat ku kane Pepe rika kandi Portugal khang in khap mai suna Euro kum singnai na chui na padai khapudup lokane kumna quarter final khaw France ta ngam makan chonge mi tong match khotai Pepe re Cristiano Ronaldo le tuna phai khatri minutes palup lokane Pepe rika tong football career khaw tam rukna padai trophies ta lotang kane kumna phai ta charik sanai na ta chat games palup lokane mi lung khautai Champions League title kathum La Liga titles kathum Spanish Cup kanai khani Euro Cup akhat ka zaw kane kage nai me cham ti thai pat mai Tamenglong District Health Society rina cervical cancer kang free screening camp khatni awareness program hai lang laupni mitong program hai NCD CMHA bangkhau
Oncology Unit, Obstetrics and Gynecology Jenims Infal District Hospital lena collaborate sumaitong program akhari mi hai August tarik ru na padai ru na pu Tamenglong khautat kaipni into my mi mai kagwai katingkum ru na tachat kari rik churuk long khau mi putong kadaucha mi hai lalau nui hai zangroi village authorities asaram git hai AWW kage na mi mansai kagwai rina information hai tipal anami tong program hai kazalo nui by Dr. G Maja Chonglu, Chief Medical Officer, Tamenglong. Tamenglong ting nai lon, pok phabu tarik chakiu. Lau chuan muak na ye, kalan ting zin nai na ye, zingbang ting rai na ye. Pok phabu tarik ru, lau chuan kalan ting zin zingbang ting rai na ye. The Gaanphiu Mel DGM Chamje subscribe Sulauni Mai Hametai Inquiry Complaint Sulauni Mai Guirui 9612535794 Khau contact Sulaupu. Mai kagwai na king in sui na king lau khani asai nga na machuang lau na ba mai kagwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biakin rui kangan ma nga thun ku mai inda ui khadni thauku mai rui kage nai me cham ti pat ni mai pochai promote ni mai ramge thai hu khau gwang ni mai programs chu collaborate ni mitong nai khotni thani ti thai gong lau nu ui aniu mai kagwai na ban agwa na tan sam khang ka dau cha mai ni la lau pithong nge asai khang thu hai khau rei nga lau the mai kagwai na khang nei la mai ti mix studio athuan ting chung khwang baro makai kai megan rui mai kagwai na king in cham da lakho thon ko the